aja mah. Teuing. Jamal buntutna ya. Dulu aing Eta sayuran. goblok punya tampil tuh aing siap. Laun. Sebelah mana? Bade Daerah kenana? Ieu rela atakan kali itu bener. Piceun heuh. Ke bawah tuh. Kagusur tadi mah besok. Ya deket. Leles bager, aduh, adinya mah sayang, adinya marunga, kadieu, Nih lah. Gedean 2 kilo mah ya. turun aja, anjing, sama, Besok pokoknya masa potong we keur uing mah. ngomong lagi, Anjing tong didongkrak, baik kalau mau orang deketin lah, anjing buntutnya goblok. Cingkeun huluna. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bokil heueun euy. Alur. Nuhun bae mah. Sepotong mah lu. Tingali yeuna pisan. Heuh buntutna. Alhamdulillah ya Allah, namanya ngararisan ya. Gitu amin. Kirimkan dari muha ya. Kirimkan ke sini. Terus menang nak kieu ucan gitu. Wah, anjir, dia malu panu kieu ya. Sangat foto. Wah, ya betul ngapukan mah kieu dongengna. Arek kata potongan atuh. Di pauman. Dua kilo mah Pak, mau kurang Pak. Wes tinggal mohor. Aku di musyuk. Ya Allah. Adek-dek Gusti, agung. Alhamdulillah. Salah milih lapak Pak Haji ah. Anjir. Bukan dek-dek na ieu mah.